Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Oh yes, kohana temwiroreri wa Just Kenya Official TV gehokate wi thayo wa mwathani ndachokirege thiini wa mitambo ino o haria turagithii na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marakihanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na ni ati mwena wa Facebook ni ati thaici ni kohana ta kwina mwihoko kana tukiuge maundu no magithiite wega fiu kulingana na uria mafans kana Kenyans marakiuga thiini wa Facebook ni ati mundu gwitwo Simon Mwangi Muthiora oria ngukoretwo ndakwira ati ni afuatirira maundu maya ma Justice for Jeff ona kana hashtag ya Justice for Jeff ni akoretwo agiposti updates o iria turakihoka ati maundu no mathiete wega fiu ni ati ni akinyire mwena wake wa Facebook na akorwo agiposti bica iria ironania mamu wa Jeff oria ni mamu wa Jeff ni onekanite hau na pamoja na lawyers tondu ni akinyire haria mwena wa Facebook akorwo akirekereria ndumiriri iria rauga atiriri pole ndio mwendo wa mama Jeff has arrived at Directorate of Criminal Investigation kana DCI. We have a team of lawyers and family members accompanying her. Ocio akakorwo kimutaja ni Everett Masi Mnungari original is also present na ningi agakorwo arikiriria na hashtag ya Justice for Jeff. Ni ati Simon Mwangi Muthiora akoretwo Facebook oyo ni akoretwo kiuga ati mundu witwo Emma ni akinyikana mamu wa mundu witwo Jeff Mwathi ni akinyitie mwena kana ni akinyite kuria kwa DCI ndio ni ki gitumi gya guthi kuria na agakorwo na company agakorwo company to ni andu tofauti hamwe ni aria mawakili aria ngwihoka marakorwo magi represent mundu witwo mamu wa Jeff na ningi to hau tu tondu akenya ni mokite makauga atiriri riu kwina mwihoko ungi akauga God of Vengeance, we pray you win this case for us and protect your children who are ensuring that justice will prevail in your name. We pray and believe. Ogiaga shoka akauga atiriri, I hope these lawyers are asking the right questions. Ogiaga shoka akauga, what almighty God we serve, that another step of our mission almost accomplished. I can't wait. Ucio gwitwo Veronica Njoroge ona ni ngauga atiriri, ona ni turona ati our mission is almost accomplished. Ni tondu maundu no maragithi na mbere wega ungiona ati mamu wa Jeff ni akinyite kuria kwa DCI kana magukiuga ati njira thiini wa comment section turane kahinda kangi igatari karaya.